paglasan kaya manasing pagpudno mapagtautan awan pagkulang galagyan ka daw yan isudat pagkalatang babalatang kainukwan lutios sudah madudak pagatsaka mahilig da patadyong kastamet mayaglara ibut da aging gasikat da ibong gunay da hanggang narinay da yari kumagitan pagbarasang nga moderna makita nagpuso da paparang tipuseg da lang mundan una tangatot kau sunda puray lang na nga makasabat na makakita luwag tugtugaw da awan an-andag na kas dalayang ari di pa